guhanura abantu babiri bimpumye uru ruhumye ntururyamane please uruhumye ntururyamane ngo Yesu avuye aho abantu bimpumye babiri baramukurikira bagenda barasemera bavuga bati tugirira ubuntu umwana wa Dawudi yinjiye mu nzu nyabantu bimpumye baramwegera murumva ingene bamukurikiye kuko nabagwaye burya abantu uko bari bagwaye mugabo bakaba bari baraherewe mu byisi canke bakaba bumva yuko Kristo ari wafise igisubizo cy'ibibazo byabo nawe nk'ubu nimba ufise agahinda mu mutima wawe ngo urumva nimba ufise agahinda mu mutima wawe ufise umubabaro mu mutima wawe ni kuvuga uja gukurikira ko Kristo ntakirisa wagahinda no byararangiye ibyo nterabirangije namba wumva hari ikintu cyakubaye kukumva agahinda ariko gaterura inimero mu mutima wawe umenye ko wabiriwe konisha namba wumva inzigo ishari ari byo biterura mu mutima wawe umenye ko wabiriwe konisha umenye ko wabiriwe konisha ariko nimba ufise ibyiringiro ingutiye z'umwana wa Dawudi ngirira ikigongo ngwino utakire Kristo ngwino wegere Kristo ngo yinjiye mu nzu nyabantu bimpumye baramwegera Yesu arababaza ati muremeye ko ibyo nabishobora nabamubwira bati ego mukama aca abakora ku maso avuga ati nibabere nkuko mubyemera mu maso yabo acarahumuka Yesu acarabihanikiriza ababwira ati muragabe ntihagire ububimenye nyamara babaye bagisohoka baca baja mu byo kumuyaga muri iyo ntara nikiri jambo ry'Imana ritwigisha ubundi ababirukiye Yesu Kristo hari ukuntu natwe mu bitekerezo byacu twirukira rumenye twirukira ibigirwamana twirukira ibintazi kandi tukakiriki tukakura imivumo ngo mwakaroreka ndabakarorero kugena mu Kristo turiko turasengana ashaka kwirukira rumenye akibaza ngo areka senga Imana atareka senga Imana nko mu mutima wawe ufise ubwoba bw'umurotsi wabonye nk'umwana wa mugenzi wawe wumvise iby'umurozi yagututse uri ngumba uzopfuta byaye ntuzondogwana ntuzogirana ibintu byaguteye ubwoba wabonye agaheko k'umugabo wawe umugore wawe ibyo byaguteye ubwoba aho already wamaze kwigenera kubera ibiri avuga ngo twarazwe umutima w'ubwoba twarazwe umutima w'Imana avuga atwambariza agataka avuga ngo abada rero imburi nje kugwaniye ubundi umurozi ntibamutinya umurozi baramugwanya ubundi umurozi ntibamuhunga umurozi baramugirana umurozi uzibira icanzo yinjiriramo kuko umurozi nawo muhunga umurozi nawo mutinya naho wokatisha itike y'indege naho wova muri ako karere mukagenda umurozi si wagukurikirana bo bari connected barinze Kristo yaravuze ngo baciye ubwenge uragenda ukava iki kandi wacu ukaza igitega mukajana waja kubaka urugo mukajana waja kwibera Imana mukajana waja muri Aziya mukajana agahora mu mushara wawe agahora mu mutima wawe ugahora n'ubwoba ugahora nirungu ugahora n'intuntu ugahora iki rero ikintu kibi igituma umurozi mukwiye kwitandukanya nawe umurozi ntimukwiye kumutinya kuko iyo umutinye uwo mwiteye ameze nk'ibwisara cyo gituma bivuga ngo imbere mu Isirayeli ntihakarangwe imbwa n'umurozi kandi umurozi ntukwiye kumuhunga kuko nahungwa imbwisara ntiwo isiga wamaze kubona ko ari umurozi abari mu karere uherereyemo kandi kibi nacu ukwiye gishaka kugutuma gikomeye cyane gishaka kugutuma witandukanya n'umurozi nuko umurozi agize ashobora gukoresha umutima ndaje mbabwire gatoya ona nk'uburi umukobwa wigeze kuba mu rukundo ukaba nk'umuhungu iwabo se na nyina bararaguza cye bararoga akaba ari nk'umuhungu w'imfura agira gatatu umuhungu agira indwi ndetse na munani nyina na se bakaba bararoga wumva aroga we mugabo wafise ubwo butunzi bwo burozi akujya kwa Rakere yabicuma ibyo kwa Labani akagenda bitwaye akabizira wowe muhungu mwakundanye mwasanga ibitekerezo musangira amarigara mwarasamye cyane mwasambanye niyo mutuba mwarasambanye mugabo yamarigara mugira yamapiriye mugira ibitekerezo byawe ukamuyimvamwo ndetse n'umunsi mukiranira mwese mukababara abashobora kuza mwijoro kubera guhererwa kwiba ugasanga nk'ubu bigomba kumwimika byabuze ibitambo byabuze ko n'ibyimika atabitambo ibyo bakakumutanga je ko barapfuye akakuza ko
kubera ikindi wigeze witandukanya nawe. Mwige kwitandukanya n'ibintu byose bidukwega. Izi mpumyi zikonekse na Kristo, zari zivumye ziravumurwa. Nawe ushobora kwikonekta n'imyuka mibi waruhetsagiye ukavumwa. Ariko byumvikana ko no mu ntege nke za mubabaro ya mugwayi bwawe niwikonekta na Kristo uratabago. Ushobora kuba wari umaze iminsi mu rukundo, uyu munsi ukaba waruvuyemo warose itangazo ry'uko biheze, amafoto y'uko ari kumwe n'uwundi agize, ugaca wiheba, ukadebera umujinya muri wewe, inzigo muri wewe, ishaburirere muri wewe, kuvuga nayo muri wewe, nibyo ujya gusinzirana. No kuvuga ari icanzo uraranye mu mutima wawe cinjiramwo nde umurozi. Kandi uwo murozi ashobora kugukoranya. Muramaze kubona nk'umukobwa akundaye n'umuhungu akarutaye nawe uko bariko basangira ibintu cyangwa baganira ibintu. Amo amategeko no ku mwana wiwe, kirya rero ni ikintu kibi cyane. Ni kuvuga rero biragusaba kurara witandukanije n'ikintu cyawe cyose. Abo mwicaranye, abo mwasangiye, abo mwaganiriye, uwagukunze, uwakwaze, wahubwiye ikigukora ku mutima. Impuzu wambaye, icyuya wabitse, ubutambara, imiserumu imyiriye y'amapapye mushwara. Burya rero n'ubundi buryo bw'isuku ngani n'ubundi buryo bwo kwirinda. Utegereza gufata buri kintu kimwe cyose imbere kuryama ukitandukanya naco. N'umwana wawe utagomba umushika, fata nk'ubu umwana wawe ndabaye nk'akarorero, umwana wawe akabayiriwe mu mihana. Amaze kuba yiriwe mu mihana, abantu mu mihana ashobora kuba ari umunyeshari, reka mvuge ariko ko abanyeshari bo murazi ko bashobora kuba budashobora no kugisha ariko akantu wambaye cyangwa twari. Umwana wagacaza akarya agakaraba akaryama, harisha no bamuhaye no gakarakara gangagurika, kararagangagurika, gangagurika. Nta wundi muti. Hengera bukeye imbere kuryama umwoze, imbere gufungura umwoze, aca afungura umureka kariya n'icaterame abura sinzira. Mugabo zamuzi gwamboteza zimwambura ukazideconnect. Kuko zijya muzo hari gihe bazitongere ko kandi zirakomeza zimukwege, zirakomeza zinjiza icanzo. Abo bantu bacu rero babona igituma abakristo benshi baravuga ngo ni kubera ko uyu munsi ngo barozi bagwiriye gose, ngo no mu mujeske hari abarozi. Abarozi bagwiriye ni systeme bakoreramo. Ubu biraroborohera. Nuvuga we ngubu wishobora kubana n'umuntu w'umunyeshari